Bruno Petković na Radaru Hajduka, vijest koja je uzdrmala temelje Hrvatske, uzdrmala navijače Hajduka, čak i navijače Dinama. Iako je Bruno Petković raskinuo ugovor sa Dinamom, on je sada besplatan igrač i jednostavno on ima moć da može odabrati klub koji go želi. Što se tiče Hajduka, ne znam da li je ova točna informacija, ali kako navode Gol.hr i ostali medijski portali koji su popularni, ajmo reći, kažu da bi se čelni ljudi Hajduka trebali naći u četvrtak u Zagrebu kako bi ga uvjerili da obuče Hajdukov dres. Imali smo već izjavu Brune Petkovića u vezi Hajduka. Svi znate da je on rodom iz Dalmacije, iz Petkovića. Neki bi rekli bliže mu je Hajduk nek Dinamo, ali svi znate njegovu priču. Rekao kako više nikad neće obući dres Hajduka, da su ga ljudi tada u Hajduku razočarali jer su tražili njegovog oca neku novčanu naknadu i svašta nešto, ali vremena se promijenila i jednostavno mislim kako je, ako Hajduk stvarno misli dovesti njega za napadače, to je bilo ogromno pojačanje. Mislim, svi znamo Bruno Petković, mislim, to je klasa, kao i Marko Livaja, i bespotrebno je pričati o tome šta bi on donio za Hajduk. Ovaj video radim čisto da informiram javnost i ljude da poslušate moje mišljenje o tome šta ja to mislim. I jednostavno ne znam da li je ovo pila naopako neka medijska hajka, ovo nešto, ali mislim kako ne bi se toliko ljudi i toliko portala to pisalo da je neka laž ili nešto, tako da mislim da ima nešto u ovome. A sad je pitanje da li Bruno Petković došao stvarno u Hajduk, jer po nekima to bi bio downgrade, ali po meni to bi, ako bi on potpisao, ista bi situacija bila kao i 2005. kad je Kranjčar iz Dinama otišao u Hajduk, ali mislim da bi to bio velik udarac za Dinamo, da jedan takav igrač ode u rivalski klub i da igra zajedno sa klasom najboljim igrača lige Markom Livajom. Šta vi mislite o ovome? Smatrate li kako ste za da Bruno Petković dođe u Hajduk i da se stvori atomski Hajduk koji bi trebao bez problema ući u Europu, koji bi trebao osvojiti ligu, prošetati sa ligom? Naravno, smatrate li to? I napišite vaše mišljenje u komentarima, pogledat ću vaša mišljenja, a mi se vidimo u sljedećem videu. Do tada, bye bye.